Asiqale kule yezenzo ke bantwana bakaThixo sodumela kule kaTimothy. Izenzo chapter 1 verse number 4. Verse 1 the Holy Spirit promised. Verse 4 while he was with them, he commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for the Father's promise, which he said, you have heard me speak about. For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit in a few days. Mali bonke igama lenkosi. Lapho siyabonga izwi lakho lithetha ngalo sincede ngoKristu uJesu waseNazaretha. Amen. Funa nje le miqolo yokuqala emibili kule verse siyeke ezinye singathi sehlanayo. Funda ke verse number 4. While he was with them, yes, he commanded them not to leave Jerusalem. Now, lithi izwi lenkosi ke bantwana bakaThixo. uYesu wafa. But before abe uYesu yabulawa wayixhela indlela yakhe. Wabacacisela abafundi uba ndizawufa emveni kwensuku ezintathu ndivuke. Now yenzeka ke lonto leyo uYesu wafa ebulawa waphinde wavuka ke insuku emveni kwensuku ezintathu. Lithi ke ngoku iBhayibheli wamane ke ngoku ezibonakalisa. Bamane bembona bembone for 40 days. Emveni ba uYesu wayevukile engcwabeni waye wabakhona bembona uba nyani nene uvukile. Malibonke igama lenkosi. For 40 days bembona ba nanku ngikhumbula kakuhle ngenyike lithi iBhayibheli bathi besahleli behleli wafika uYesu. Babe bengekho abanye abafundi bakhe. Now nxa bebuyayo aba bebengekho bexelelwa ngaba bebekhona yokuba uYesu uvukile andinene simbonile nguye ebelapha nathi. Bakhala oThomas bathi ngeke yenzeke lonto leyo. Kanga ngoba waye wathi uThomas ndawuyikholela lonto leyo mgebe xa ethe mina ndambona ndafaka iminwe yami ezandleni zakhe. Lithi iBhayibheli wathi esathetha wagaleleka uYesu. Wathi Thomas ndim lo nazi izandla sami. Malibonke igama lenkosi. Wabe seke yavala omhle mntanami ngamazwi athi uYesu basikelelekile abayothi bandikhonze bandinqule bengandibonanga ngeliso lenyama. Malibonke igama lenkosi. Ndiyakubona wena uyathandabuza. Kodwa abayothi bandikhonze bengazange bandibone ngokundifunda bandiva ezwini likaThixo bawusikeleleke. Yile nenziwa sithi ke namhlanje. But ke ngoku uYesu ke ngokuthetha lamazwi uncwadi yezenzo chapter number 1 verse number 4 uthi hlalane eJerusalem ninganyakazi ningenzi nto nide nifumana amandla nide nikhotshiswe. Anibonke igama lenkosi. Ngoba uyayiqonda mana khonto ingenziwa ngumuntu kahle engaxhothisiwe. That is why nakela xesha wayehamba nabo ehamba nabo uYesu engekayefi. Lithi iBhayibheli wababiza uncwadi kaLuka wahlala nabo phansi wabeseke banikeza amandla. Before abuya bandulula bayoshumayela wabanikeza amandla wokuyenza lonto. Malibonke igama lenkosi. Lithi hlalani ke ngokweJerusalem ninganyakazi ngoba nodliwa ngamahamnco baphandle. Malibonke igama lenkosi. Ningenzi into kodwa ke batsiba apho ePetros. Hayi batsiba. Udibana nabo ngofuthi iBhayibheli udibana nabo lithi madoda asiphelelanga. Besiba yi12 umoya. Nawo masanyule ngokwenye indoda. Ukuze lento ihlale lento okuthiwa abapostile abayi12. Masanyule enye indoda phakathi kwethu. Ezaba umpostile we12. Bona bathiwe baba bathi bahlala. Batsiba kumyalezo bawunikeziwe baba bahlale bangenzi into. Khona into ezabehlela ma. Xa sebeyifumene baqale bakwazi ukuoperate nabo. Baqala banyula benza amadayisa, babetha amadayisa benyula lithi iBhayibheli benza amaqashiso.
Kwakuba ngathiwa makubhala amagama sithi athi omnye hayi mna ndicinga uba makube ngumaqanda omnye umpostile, athi omnye hayi mna ndicinga uba kube ngumamunakani, athi omnye hayi mna ndicinga uba kube ngutata usigadi. Kodwa bakubhala amaphepha, wabhala amaphepha emaninzi aphoswa phansi kuzawutsala amagama. Ngoyivaphi into enjalo? Yile nto eyenzekayo nangoku ezicaweni. Xa uzawunyula umntu kuthiwa makuvotwe, ngubani uzakukhokhela kweli bandla makuvotwe, kuvotwe ecaweni, kuvotele umntu ozawukhokhela. Bazalwane, lithe izwi lenkosi hlalani eJerusalem ningenzi nto nide nifumane amandla. Ayibonke igama lenkosi. Kodwa ke ngowenxa yepressure esuke ibe khona ezicaweni, afika busizimasa ezifikele, afika amkela uYesu athi nosuku le-2 days imvehleli phansi esihlabelela kamandi. Qomba izamdinga umuntu oqhula kamandi kangakamana, simthande simangazohlabelela. Ayibonke igama lenkosi. Kahle kusafuna ukwenziwa lo muntu, kodwa ngenxa ufike wenkosi worshipper lapho nathi sinepressure uba hayi singamlusi, masimhlabelele isikhathi siyambulala. Nide izwi lenkosi hlalani nide nikhothiswe mfo kwamaqanda. Yabona ke enye into enobungozi, yabona le siyenzayo le ukushumayela inobungozi. Ushumayela tatomntu, abantu abaninzi babulwe ukushumayela ngoba benza ipride. Once umntu washumayela akasakhuzeki, shumayela engashunyayiziki akasevayo ngoba ubheke emzalwane hayi akasafuna ibambela. Sekele ngovesi washumayela engashunyayizwanga. Ayibonke igama lenkosi. Hlalani eJerusalema nide nembathiswa amandla, ningasebenzi nizawulibala ngoba nizawukhompyutha nina. Ayibonke igama lenkosi. Nihlale eJerusalema ningenzi into Petros. Hlalani nihlale liyeza ixesha yokuba niyenze intando kaThixo, ni-operate nenze lena le, kodwa kwangoku abe nihlala phansi. Ayibonke igama lenkosi. Qhubeka naye mama, verse number 4. While he was with them, he commanded them not to leave Jerusalem, Yes. but to wait for the Father's promise. Yicommand abekhonya ndiwe, hlalani ninganyakaza eJerusalem. Nihlala ningenzi into, ningayoshumayela, ningenzi into, nihlale. Kakhulu mntana, ufuna mali ukuthi hlalani eJerusalem ningenzi into. Ayibonke igama lenkosi. Haleluya. Aweza fika thina sizimasa yenye intombi yakho. Ndala sawubuleka, udala zagadla lapha lekhaya. Dala zabuya. Lo mkhukhu osemncinci lona. Anani wawukhona ngalomileyo bomntu. Uma kaJeje wayesasebenza eMuselpay. Lo mkhukhu wawuqala pha kuma kaJeje. Ucrossa apho kule camera ungapi. Ufuna nto? Ubuza nje ecaweni yo. Engaka abantu bayithathwe. Now lo mkhukhu wawungaka usuka pha kuma kaJeje uhamba kule ndawo kuyile pisana. Umnyango wawupha usamweni wawundawona ophaya engekabi kwigarage bamuntu. Sasingekayenzi igarage. Nje batho segarage apha kwakuhlala imoto yalapha sathi igarage ngolo hlobo. Umnyango wawuphaya usiphuma apha. Sakhonza apha singamadoda sibayi-4. Ndim, utata uMnuko, umntata uMnuko umkhulu wakhe, utata uNyakambi utata lapha. Omnye umfana kwakuthiwa nguSandile, omnye umfana kwakuthiwa nguCharles, sibayi-6. Amadoda oyiva nje ingoma yayiphuma apho ba hayi icula amadoda. Khona ivoice elincinci nje, ivoice encinci yayifana ibe khona ku-weekend akathe wafika ngayo uma kaJeje ihamba no-Iminati bebancinci, no-Alatha noJeje wayelusana. Haleluya. Ngenye imini sikhonza apha. Wafika uSandile umfana sasikhonza lapho, wafika hamba nenye intombazana. Wafika hamba nenye intombazana. Hayi noba uthi wayewacula naye wanye wathini abantu bafika lapho wathi makukhulu. Yafika yahlala phaa ngasemnyango. Lapha ngaphambili. Yakoma andiyithandi le ndlela anxibe ngayo lo mntana. Unxibe into encinci engaka. Mdala lo muntu.
umuntu engaziba nokuhlala omzalimali uSandile basilimaze noSandile sisabashumayeza besazifikele emva uthena azaze noSandile umntana engancibanga nje wahlala phala umntana konke bakhe hayi ngoba indwembe siyazibuka ke saliqhusha phakathi madoda saqhusha kwasikhala ngokubesiwe ethubeki ndathi hayi makaphakama zobulisa intoni wabethi into ethulileyo la mntana bethi ivoice yaphuma apho into ethulileyo nje uli kanjani athi ndathi hayi madoda worship nelando eSamuel alibonge igama lenkosi haleluya sakhonza ke apha ke kodwa kwakuhleke haleluya bawenzeka into engandibuze ngenye imihla hlala eJerusalem malibonge igama lenkosi kodwa iyona nhlungu endaba nayo kwa usigahla uSandile samgqibela ngalamini ukulahlekana nathi uSandile ngalamini ngoba sathi nxa siphuma benkonzweni ndathi unyaka lo mntana lo uthe uhlala enyanga lo layisha lo muntu uhambe uyomlayisha le rekini kodwa uSandile uhlala ngapha layisha lo mntana uthe uhlala enyanga umbeke erenki namba goduke uSandile umse kwakhe waphuma nawo ukuthi unyaka wayona le moto wafika wathi abantu xa bejika bedrayini wathi uSandile basawusela idrinki kwakhe makabadrophe kwakhe wabe kuphela kwaSandile ngolomini iworship umfana wayezeka uhle emva ukuthi unamawele kulo mntana ngoba bahlalisana naphele ejene edelti seke manje sithi la malibonke igama lenkosi hayi yini ntathu monakala indaba zabantu senza umnqanda abantwana bakathi bangasishumayela kuthiwa silwa nabantu sithe into esiyaziyo singqine sikubonileyo hayi siyabazi ubungozi malibonke igama lenkosi hayi ke funda ke hlalana eJerusalem ningahlukani ninganyakazi nide nembathiswa amandla yes which is said you have heard me speak about tobezela ukuthi uTimothy bafuna uTimothy abantu abathi bethe ngaphathi siyaphuma yabethu fast Timothy oqala chapter number 3 sifunde verse number 6 Timothy oqala chapter number 3 sifunde verse number 6 uPetro babenqoba babenqobana sempi nasempini ngalo ikasi uPetro babenqoba verse number 6. He must not be a new covenant. Full verse 5. That is called. But God never knew about his trust. If I am new, my message trust us out. Full verse number 5. Remember, 6 is Tana's name. Yeah. Ukuba umuntu akakwazi ukuyongamela eyakhe indlu angathini na ukuphatha ibandla likaThixo angabi ngosandula ukungeniswa ukuze angathiwa lwalwe leqhathi malibonke igama lenkosi now ndifuna lo verse number 6 kahle kahle kanifundele kwapho kuwethu nto samXhosa siyafana funda wesakho mgeke siyafana nazo phethe funda sesilungu sakho sisapho ku listen verse number 6 nothing small not Banopel funda iminathi thina yakho iBhayibheli verse 6 He must not what? Be recent converted. That's all. That's all. Asikonzimana nokwezo silunga. Amen. Lithi izwi lenkosi makungabi ngumuntu osanda ukuphenduka. Ayibonge igama lenkosi. Hallelujah. Lithi makungadumi ngumuntu apha kuthethwa ngendaba yokwenyula kwenkokheli. But apho ndiyakhona ndizama ukudibanisa idoti kule vesi sisuka kuyo.
yokuba malibonke igama lenkosi. Now kuyadingeka umzalwane azihambe istages before abe uyasebenza uyasetshenziswa. But because of pressure namabandla wethu ufike sibaleka abantu kanti siyababulala. Sinentombi thina yayivuma ukuthi apha ivuma kakhulu. Yayivuma lo ntombi leyo. Malibonke igama lenkosi. Yayivuma. Hallelujah. Now abanye abantu baphuma ezindlini beyokhonza uThixo. Now sibakhawuleze sibawele sibakhawuleze sibagange sithi mabahlabelele ngaphambili kanti siyabalimaza. Abanye sive ngokoti ivesi sithi makhawuleze bazoshumayela kanti siyabalimaza. Now lithi iBhayibhile ngoku osafikayo makangakhawulezi ukusetshenziswa. Yeah. Makaqala afundiswe afunde azothi nxa ephakamayo aphakamumele. Malibonke igama lenkosi. Now yabona ngokumzekelo yabona nje lesiya kuyinkonzo Sunday. Sistep esibaluleke kakhulu esawuthathwa ngabazalwane. Kahle kahle umuntu bokufama kasetshenziswa libandla fokwamaqanda engekabhaptizwa. Ngoba lo muntu lo usenziwa. But because of isimo ikomba hayi mase bangasetshenziswe makathiwe kanti uyabulawa lo muntu lo. Kunezinto angazukwazi ukumelana nazo. Uba uSathane uyangena uba usigahla uzawungena afike aba ndizawushwesa mhlambe wena. Ngithi khona uTata uza nenhliziyo kaThixo. Uza umamela uSathane ba umonakalo uyithembile le nto. Malibonke igama lenkosi. Uzawuzama by all means. Yowahlasela lo Tata ukumlimaza. Ngamanye amazwi ndimthatha ndimbeke ephani. Kumalahla avuthayo. Malibonke igama lenkosi. Now that's why izinkosi liyanqanda ke ngokulithi ke ngoku angakhawuleza ukusetshenziswa makaqale enzima. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Kungabi ngumuntu osanda ukuguquka. Sithe siyisixhosa balo phethe undikhona. Akekho phethe undikhona. Lithi ningamanyuni lithi Titus libanyula amadoda ekrente uthi ke ngoxa ifikayo kuTimothy lo madoda ungabeka umuntu osasanda ukukholwa hleze athiwe lwali lihaki. Malibonke igama lenkosi. Ngoba ikolula abazalwane le ndaba ikolula uyithi umuntu eqala embathwe nguThixo. Hallelujah. Hallelujah. That's why nje sitsho malibonke igama lenkosi. Yazi sitsho yabona inentsimi malibonke igama lenkosi. Kungabi ngumuntu osanda ukuguquka hleze athiwe lwali lihaki. Hleza ihaki into nakona ngawufunda memlo verse ngawufunda apho kule Xhosa. Pride, yeah. Oh, impakamo, yes. Yeah, hleza ngene impakamo. Ubona nje umuntu ukona imali kokuthola ityala lamawele. Khona ityala lamawele uphekeza apha. Ithi umuntu uyakwazi ukuphakama lokho makakhwezele nje umlilo. Semphakamile bandimo khwezela lapho. Into nje ncinci njengabhadlanga nje sele that's why ngokwizwe kwasuba lithi ke ngoku makungabi ngumuntu osanda uphenduka. Hleza athiwe lani likhaki. Athi hayi mina uzuye ecaweni. Ake ngibona bazaculelwa ngubani. Anuzuye ecaweni ake ngibona ba uyabethwa ngubani no keyboard. Anuziya ngoba basebenzise umuntu ongekafani baba sebesebenza. Uthi wakwehlela ngumoya omdaka avela nikezela angenela ukhati. Kungabi ngumuntu osasanda ukuphenduka. Akalidamage ibandla lomuntu lo. Malibonke igama lenkosi. Kodwa abantu bazalwane abasindisweyo bahlala emfundisweni banyamezela. Babhaptizwa. Bacela umoya kaThixo. Already laba bantu. Nokuba bangamiswa ngaphambili bayakwazi ukunxusa. Siyanxusa nathi ngawo. Malibonke igama lenkosi. Kodwa ungena ubani emnyanga athi andi amazi ubani wayenze thile avela athi uThixo ubani kuKristu Yesu. Usisidale sithi afuna mama le verse number 6. Angabi ngosanda ukungeniswa ukuze angathiwa lwalo liqatshi eyele kugwetshweni komthuko. Ngiyifake ngolonto le. Ningamfaka engxakini. Kanimhlalise phansi.
kodwa mina bezimaqanda behleli phansi ngibhaka ngizocula nambona uFreezile unyana wami ukuthi into le ndehlelayo ngoba ngiphele insini ehleli phansi ngiqomba ongakhonza abola zizwe ngathi umonakalayo akazazi akayazi into akayenza kule garage ngibonga igama hayi silazi kahlizwe yesos ngibonga igama lenkosi xa uzathi bukathi tata usimisa ngaphambili usenzana uyasilimaza kanti hayi linde nsuku bafana bangunifundela lamavesi ngoba lixesha ngoku 2026 ngibonga igama lenkosi kuzawuphakama abantu abazawuma omhle mntanami bangqina into enamandla besuka phansi benziwe nguThixo ngibonga igama lenkosi yabona bazawubaleka ngoku ngibona Sunday ngene babe ndojonga la list yamakajeji bayihamba njani yabona namhlanje kanti ijoke bawumnuwe namhlanje ayijonga namhlanje babangapha bathi bayayi ngibonga igama lenkosi namhlanje la list ngizayijonga ngoba sifuna abantu abazawuzwa uThixo but haleluya ninganyakazi lindani niphiwa amandla niyenze izithembiso nizihambe zonke ngibonga ngicela sibe izinyawo sithini baba siyabule